Ogreti smo, kaj pa zdaj? Kje pa kak trener? Ajde, družba, gremo počasi. Lepo. Lepo si močen, 10 kg, a? Alo, Marjane, no, Alene, narobe izkeglej se mi dol, prosim, no. Ne, neki, tako prideš lepo, gor se postaviš in greš lepo do dol. In padeš prav. Ej, Alena, me ti slučajno rit gledaš? Čakaj, smo... Aj. Dajmo, Jerca, dajmo! Opa. Joj, družba, kaj je to spet? Odložite mi te otežovače takoj. To je selfie stena, po treningu vzameš teglo, narediš selfie, da se pohvala, da si migo, ne? Skozi... Malo Žan, narobe mi to stiskaš, pej dol, da ti pokažem, lepo. Tukaj se moraš prdenjati, moraš lepo noter dati, zagrabaš mucke in greš lepo lupček ena. A pol greš, povohaš po vzduhu, in kad zasmrdi, povem, da si dobro naredil. Eto. Tako. Družba, je bil dober trening? Super, ne, ja, okej. Jerca, imaš denarnico? Ja, imam, ja. Super, daj mi kle 14 šejkov, da počastim. Kaj je zdaj, gremo migat? A sva zamudila? Nista hodila, no. Tako smo Ne spava pa jutri. Kaj ti sploh delaš s tem lučmi? Jaz bi rad sam za ta YouTube posnel to, da folk lahko še gleda te videe pa subscribe. Sploh kompliciraš tem lučmi, no. Lago.